Shalom, selamat pagi Bapenang nalongan ibagas Tuhan Yesus Kristus. Paimai jalo ita rigapan sigado pari batang bani panorang sogot nerion. Pasada hita uhurta mertonggo mahita. Ham Tuhan nebata bapa nami na marhabang sa naguriatas. Puji-pujian terima kasih ma isombah konuhur nami hubamu. Alani ganup diar layak mengadop icalo hanami ari lopus ari nadopin das kubani panorang sogoton. Tuhan, bani panorang sogoton pemangindo hanami hubamu. Patuguh kam tong-tong ur pikiran rosi pangarapan nami marhite hatamu. Ase nani horjahon nami sa ganjang niron. Makorhon puji-pujian bani koran mo na mapasingin. Bagas Kristus Yesus Tuhan nami jolam rapakon tonggo namion. Amen. Bapenang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus ijape na siya marianan bani panorang sogot nyarion. Nabuhi isisihan nami marhitehon di channel YouTube on Andohar horas-horas jorgit tirkas na siyam haganupan tene. Bapenang regapan siganu pari bata sadarion Jumat tanggal 12 Mei tahun 2020 Aima tersurat bani buku pangungkapon bindu tolu ayat 10 nama katahon sonon. Halani iramot kon hamdo hata hasabarun nahun baku au be ramot konon kumaham bani ari parlajuan nasihol roh husab dunia on lahu manlajo sagala namangyan kon tanong kon. Bapenang nelongan di bagas Tuhan Yesus Kristus malas tumang jana maningon malas tumangdo uhurta manangar hata nine bata ubata bani panorang sogot niron masih halani doma ibere hupanota bata bahasa bani panorang ijia sangga itongoskon apostel Johannes hataon ubani kuria Philadelphia bani panorang ijia naibata membere panotap naibata membagahkon bahasa halani iramotkon kuria Philadelphia do hata hasabaron nahumbani nebata jana totap sidia pokut marhorja bani ganup horja nama dia ibagas namar sihaolongan di tongah-tongah ni kuriain Tuhan Yesus sendiri mahoma naman ramotkon kuria Philadelphia sanggah bani ari parlajuan nasiol roh usap dunia on manlajo sagala namangyan kon tano on. Kata kunci ini doma jupah kita bahasa adongdo panorang ni jupah idopak kon hita ari parlajuan ibagas gulukta sigano pare aha bentuk ni parlajuan ai totu bahak tumang tujuan ni aha asiro parlajuan ai anggo humbani sudut hapor sayonta ai ma laho manlatih kita mandopakon parlajuan nolobi bakal tapi anggo bani halak nalang marhapor sayaon parlajuan ai mambahin ia gabe galek jana menimbil humbani harosuh ni naibata atape membahen gabe marbalik jana itadik kondo Tuhan Yesus. Alani ay babenang nilongan ibagas Tuhan Yesus Kristus. Malas tumangkunta. Halaniahan haganupan halak naman ramot kon hapor sayon. Haganupan halak natotap marhasabaron. Haganupan halak natotap mangguluk ibagas habitoran hasitongan ni hata ni nebata. Irik totap marhapor sayaon hubani Tuhan Yesus sanggah bani panorang hadameon. Sanggah bani ari parlajuan nebata sendiri ibagas Tuhan Yesus naman ramotkon halak na porsaya na totap manramotkon hata hasabaron na humbani Tuhan Yesus.
Artinya ay babenang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. AGPHP ini sanggah panurang jingis diar na masa ibagas parguluhan taon, tapi ihapokut uhurta, ihabujurhon uhurta untuk manggulu marhorja jana ibagas pambalosyon ta bani hata ni nebata anggo sanggah roh parlajuan ijai nebata sendiri do manramot kon hita. Pasal sederhana ni sonon bapena. Jadi anggo sanggah bani panorang diar hasa ibagas gunung taon, tapi tetap bujur hita manramot kon makorjahon hata ni nebata anggo roh ma panorang parlajuan mandora parguluhanta nebatado na menjaga hita kumbani parlajuan ay halaniai na perlobi ulang tarsonggot kita anggo idop pa kon hita masa-masa atapi panorang parlajuan rongom ibagas parguluhanta halania halang perlu ita tarsonggot halani Tuhan do na menjaga hita napaduahon lang perlu HP ni hita mabiar mandokpa kon parlajuan atap ahape ibagas 10 tahun halaniaha halani Tuhan do nagabe batar-batar bata mangundingi hita sanggah ragatni panorang parlajuan ay masa ibagas parpuluhanta halaniay natang si pontingan ibagas guluta ay ma ase totap ibagas sa pungkuton hita patarpaima-ima hita janah mangarap kita kubani Tuhan Yesus asin iya tetap na mambubahon kuluta asin Tuhan Yesus tetap na mangajari hita janah mangarap kita tongtong ase aha nagabi haroso ni Tuhan Yesus ay matongon na tetap ihaguluhkon hita ihorcahon hita halaniaha salinari anggo sonai mahita ibagas gulutaon manramot kon hata hasabaron na humbani Tuhan Yesus sanggah roh panorang parlajuan Tuhan Yesus do membentengi ita. Artinya ay langkape adong si soya-soya na madear na ni horjahonta ibagas goran ni Tuhan lang adong hapeni na lang makorhon na madear hubata anggo totap hita manggulu ibagas hata ni naibata. Amen martonggo makita. Ajari ham hanami tongtong Bapa asi ibagas parguluhan nami si gano pari. Totap hanami mangguluh ibagas holongmu, mangguluh ibagas titahmu, janah mangguluh kanami ibagas na hinarosukon ni uhurmu. Ay hamdo tongon Tuhan na marbagah-bagah uban na anggo sanggah bani panorang hadameon tetap hanami meringgas ni uhur marhapok puton manggulu ibagas sadam porini pero parlajuan mandorap guluk nami laho manlaju sap dunia on haganupan halak na marhapok puton janah na manggulu ibagas solongmu ondingon mudo janah paluahon mudo tongon Tuhan malas matumang uhur nami mardingat hatamu mardingat holongmu mardingat bagah-bagahmu ini asing lambin marbagal lambin matoras matongon hanami ibagas hapor sayon nami. Amen. Oras mabantaganupan andoar sa ganjang niaryon lambin marbagal matongon hata ninebata ibagas kuluta lambin bagas matongon ha sabaronta ibagas mandokpa kon haganup na masa halani takas iboto kita Tuhan Yesus sendiri do na mangondingi hita porini pero parlajuan manrongom hita paluahon ni Tuhan Yesus do hita. Shalom.